Hello, everyone. Guy meetings in. Rawong ta thun ku na bamai khong ei tana lomgai e. Good Friday hai katung church kau. Observe su chui na su bamai khong thei tana kumat ni nge. Thaukum itong church na zing bang tong service ni nai na hai kuma. Takai na bamam katung thei. Thaukum mai kapeng thang bam le na mikum itong thuk mitong ting mi kau. Rakai tatni sini tatau nga mang na church du na bamai na ye tu ithai rau tung lat keng kathai cham khang rau tung zin mi lam ko kathai cham khang life hai ti lo de ne na kama ti pat pi tong ei thogom mi na hospital khabam le na good friday tong ting me khaw nang niu rup mi nun tuang photo na kha whatsapp khaw facebook khaw hai kom na zau na tat ni na hai kom bamam ka tong ei rau guk lei nang re na akhang kadau chami ti lo dre tu i thai ata healing su lo dre tu i thai ai ni raka ta chui na ta dani thai nang lu suan na ta dani thai tu na ka tung neu mi tung lang khau zip na rau guk ta ka chu na hui nai na bam bam mai nai kan tung ei mi tai nang tung rasoi su bam khonei tu i thai asa izing bang life ti na bam bam mai bible study su na bam bam mai hai nang khang roi thai kum na mi tung live hai ka zau lo wo swap ngan ngan ka zau lo wo tu na kom invite lo ne bi tung the good friday tung lam khau ai gai na share so khang ram gai ko mai chau de ki pabam jisu christa ta cross khau thang pe gan khau ro mi tung sipai nun na kata malana khan le na kata kiu ki kiu la le na sao rina pirun ka siam le na jihu di mai guang ta kalumai tu na run lo ka mai tuang ka guai ta asa study su za kho tu tu ngai good friday tung lam khau cross tung lam khau zai tung lam ko thu ka tung church khau pastor nun na din chui na de lo bom khong thei tu na ka man ne ngai so sai hai cross tung lam khau ra mai thai pawam jisu christ ta tung zai lam khau ai gai na emphasis su la kai tiki sao pirun tung lam khota ai katit na kha deep sumai na hai kama study sunyai de to ngai na kan di khau crown pirun guang pirun sami hai pai na kha history na ga ye crown of gold samai ka chek tung pirun same ko mai amagai tu thai cha khuang suna run lau mi tuang pirun lam khau pai na kha history khau ani ra kathai go megan khau nai ga ye ko me chau de ki kandi khau guang pai na guang pirun run me ni nai ga dai me chau de ki christian mi tuang rawang babok mi jisu christa na hai de sao ro ka siep mi tuang pirun run kan mai history khau sao pirun run ka mai khat si me ga guang khat si me ga cũng là Jisu Christa rina minung tai sao pirun run kamitani accident ma gai divinely ragu rina nu lo me khaw hay kuma run mi tu ngai cũng là mitung sao pirun ta pai na kha prophetic suai meaning thok hak mi tuang na ye tamita hay kuma saloni ye asai hai Matthew chapter 27 verse 29 Genesis 3:17 to 18. Hadurina Isaiah 53 verse 5. Galatians chapter 3 verse 13. Revelation chapter 19 verse 12. Mitwang verse pangu hai. Zaulena aniu Jisu Christa khaw run law ka mitwang sao pirun lam ta aniu kathai kho tu to ngai. So sai hai Genesis katurina zawrai ko Genesis chapter 3 verse 17 kurina 18 nganta ko mahila we 17 kamai roi ngan me khotai sathe nang nau la chuna ai roi turiu tuna kadi lau mai thai tai nang tu the hai jang roi kandi hai nang jang roi siang phungponi the nang panti san sang nang bung khang ren ra na
ta na lung puni thei nang khang kandi khao sao bang pu bang thau padik puni thei nang num bang thingnui panu tu puni thei nang ta kasiam lo mai taniang khao nang han gut dat maksan nang tuang talandui man roi nang tu puni thei kalam thu nang hai taniang nge nang taniang khao han gut dani na ye Genesis chapter 3 to verse 17 18 ko da ko man nai thai 19 phel da ai pa lo na thai so asai ha aruna tina reminds lo ni mi tho ta bui bo number 1 Eden dong pikun khao pabom Jisu Christ aruna ram ka woi na kasiam lo tang le na Bible ko sa way kamay re kasiam lo kamay ka woi ta kamay rezaw le na it was very good. Genesis chapter 1 verse 31 ko tay God saw everything that he had made raw gu re na kasiam lo kamay woi ta kamay re na haw thay kamay rezaw thay and behold zelo it was very good pai na kha gai thay ta sa way so raw gu re na first creation khao kamay ro ka siam lo rap te megan khao gai thai tu na salo ba mi lung ko tai sao hai dam ka zaw lo ma gai mi ka ba tu te boy let me go deeper thuk na wo zaw khao sao hai it is the outcome of curse siang lo mi tuang tang rina adam kanai if rina raw gung lat liam lena turio tu na sami tung ting thai tu lo pe gan khao raw gu ne siang lo thai siang lo tang ka mi tang tarina sao hai hai kom na kan di kro patung dai te tong ai mai te so tung ai kom ta na mai tung chapter Galatians chapter 3 tung verse khao verse 18 ko kom so tung ai thorn and thistle it shall bring forth for you sao pat pani thai kandi khao sao thao pa pani thai kana mai tung kandi ko tai nang ren ra na nang tung talan pa le na stress nai le na anxiety nai le na depression nai le na fear panic attacks nai le na nang ren ra na phi le na karam na na long pani thai num bang khau tao khau ram ta na nang long pani thai to na siang lo tung ai so sao sab mai hai Bible ko ja pe gan khao it represent curses siang ta represent so to ngay kon na Jisu Krista khao may nung tay sao pirun rulo ka may tay taboy ko may tung ka ba mi gitu taboy iden tong pikuan khao siang lo kami nung tang turin na kandi khao sao bang hay thao pat hay kom na mi tung sao ram ko tay nang ni talaw mi bam khao sao nai le na mi tung kandi ko tay ta na lung na rin ra na lung pun tay to na siang lo mi tung siang ka goy tay Krista khao phun lo thay Krista ri na phung lo thay te mi tong ai mi ka ba tu te bui thau kup mai kan di khao kamai zip ba mi tung zilang khao jing bang zip chung thai ma gai ting zin thai ma gai ting chung thai ma gai suicidal thoughts nai le na ba mai pai na na ye addiction khao kai lo le na karana kata reject su le na ram gai tu thai xian pao xian ra nai le na khang da ngam mak na lung ning khao thai ka mirus igai pong di the da tu na ning pat na ba mai stress padik na ba mai ani tong pi ko khao pai na kha wa khan ren ra na ba mai ka goi ta about mi Jisu Christ na phong lo kan thai nang mi khao tai ren ra na karam le na nang tung talan dui khao ngang lo na nang tung tan ran mi khao ngang lo na nang lung da bam kham mak hai rao gu tung zau zien khao ngang lo na taw thu lung da tho kalam ki thu ai rina nang tuang nang khao man sai nak ru khao siang lo mi tuang ka goi ta ai re phung lo thai nang tung sao ta ai re phung lo thai ta na Jisu Christ ra mi nong ta so ka mi tu ngai mi tung life jail lo na ka zau lo na bang ngai mi wei na kon da thun ku ei kom na repetitive so gai mai thai bui jang kroi mi so ka mi te lo ni ma pu jang kroi gan sai re na atit na salom me gan ko bab ta gai me na ye gan sai re na explanation hai katit na kha ti thuk mai na ti go ti kroi repeatedly sakoloi da lo te kroi na chu lo mai bahap ta lo mi ni na ye nai me gan sai na ye mi jang kroi na repetitive hai ko masona din na ba mamitong thay so thorn are the first symbol of curse sao hai
siang lo mi tuang symbol akhat hai siang nai thai to mi tuang symbol akhat hai na Jisu Christa re na mai nung tai sao tong pirun run kami tai anu tuang siang ka goi tai anu Christa re na phung lo thai na so mi tuang ai Pap thai siang gong thai siang thai tai thai mai now mai laina kazat mi goi hai kazau na hai ka gong mi tuang thai mai goi tai Jisu Christa re na phung lo thai ta mi tuang ai cũng là sao pirun tay run lau mi gan khao bong mi Jisu Christa tuang pi kharina ka tuang eyebrow kharina ka tuang gi tay sao rina biu got mi gan khao ka tuang zai tay zuk pa thai ni ka ba tu ta boy verse 19 khao Genesis chapter 1 verse 19 khao by the sweat of your face nang zao kharina pat mai zuk kai mai talan dui phi kharina you shall eat bread nang tien tu lena nang tu lena long pani thai tuna siang la wai ni chi mai ko gwai tai Jisu Christa rina khang lo thai to tong thai ka tung zai talan sona zukai ka me ka gwai ta sao rina wana biu pe gan khao wana rung pe gan khao zai tai drop sona long kai ka me ka gwai ta represent cho tong thai Eden dong pi kwan khao siang lo ka me tai nang tung talan dui re tu na lung tho dai tu na sa lo ka mi tai ai re na phung lo thi chi tu na Jisu Christa re na sao pe run run kan tung thai mi jang khre na Jisu Christa khao aniu lum lo me ka goi ra gu tung zau zien khao focus na long da kham thai next point the crown touched his head so you and I could have a peaceful mind Jisu Christa tuang pi ko khao sao re na karung got kami tuloy na taboy represent so to mansay itong wakan kaukula sa kankom na stress, anxiety, fears, panic attack, suicidal thoughts, lungning kau pay na ka restless na bambamay wakan rin ra na bambamay ano yung wakan rin ra pegan kau zip ni bamsan ina zip ri tangam kay huang pung ta zao le na huang khat kai thai gan zai pani thai huang thum kai thai gan pani thai tiki ai zip ngam khai tana pai na kha restless way ani kho stress nai pagan kho sleepless night zip kai lak mi tung jingbang ani la to pagan kho masai pai na mi ko mai struggle go through suna ba mi to ngai mi kum me ka goi ta Jesu Christa rena nang hai kum na rin ra da bam ham khai atuang chun zak mi ta ai na khang tilaw panin thai nang tung stress nang tung lung rin ramai wakhan ping mai wakhan thaini thai tana complaints na bamba mai nang tung pi kwang mentally emotionally stress ule na heavy rit na bamai kwai ta ai rin na phunglaw pani thai tana represent cho tung thai Jisu Christa tong sao pirun ta Isaiah 53 tong verse 5 ko sa way tiki aniu pap goi zang roi kata suzam thai aniu roi tan si talo mai zang khang roi kata katham thai kamai roi dandi tai phunglo mai pan roi aniu ta tigai lo thai katham mai zam tai kamai roi phunglo mai pan roi aniu ta su in than lo thai English tong Bible kho mai hai za way sai thai the chastisement for our peace was upon him tan sai aniu khau chun zak mai la tau da khang ra guang le aniu ka khau chun zak mai nai da khang roi tan kata bai lu lo to ngai tan kam sai aniu tung wakhan ko restless so ba mai zang thak mai mak na bam mai lung ren ra na bam mai zipri thuing amanga nang ta jing bang thang ti rak le na ti siang thau le na nang lung kho alung mi tung ti pat na bam mai goi ta nang nai da bam kham mak hai I re phung lau pani thai come to me all you who are heavy laden purit red na bam mai go khau gong thau I re na nang ni ta ti na zang so lau pani thai atung chun zak mai na khang ti lau pani thai Jisu Christa invite cho mi tong thai sao pirun ta lo ka mi tai ka pi khau sao pirun lo ka mi tai te bui signify chu tong nang ni tong stress anxiety ka goi ta ai re la lo thai nang ni lung ren ra na ping na lung da ri tho Jisu Christa re so mi tong thai
ไม่ตรง Bible บัมเขาไอไม่นั่นนิสาเรานี่Isaiah 53 tong 5 แต่ปากเลยดับนี้ติกิอันนี้ปาบกวยแจงเขาเลยกัตสุจำไทยนะก็ไม่ใช่ไม่กับบาทุตบุยOld Testament เขาเจ้าไก่ไปกันเขา Leviticus เขาเจ้าไก่ไปกันเขาแป๊บตาเราไปกันเขาอันนี้ตรงแป๊บข้างใต้แข่งเราข้างแล้วจิวเรากวงเท่าตัวนั้นก็ไม่ใช่เรากวงไปกันเขามุหนุนด้วยนะติงกูหนุนด้วยนะไม่ตรงแล้วจิวแต่เจ้าปนิเทก็เขาอาจจะนายบอกสกัร์สามีนายบอกกระตุงไซตะกุมบอกระหิวกุมบอกระกีกุมบอกระตันเขากุมบอกระไม่นุ่มบังเขากระแตกป้าตูน่าตัดนับมังคนเลยนะกระแตกบินตูน่าตัดนับมังคนเลยนะเบาไกนะอาซัมเราไม่ตรงนายบอกมูเราไม่ใช่ติงกูตัวเลยนะไม่ตรงเลวซิวแข่งกันไม่ตรงเลวซิวแต่เจ้าปนให้แต่ก็ไม่ใช่กันนี่เรเซนไปกันเขาเซนซูอินเซนปนให้ they handle with care กันดันนะกันนี่เจ้าปนให้กลำกิทูป๊าบขังแข่งนี่ไม่ตรงเลวซิวไฮ it should be blameless spotless สีไม่ตรงสวยไม่ตรงคัดนั่นสินายนุกมาไงไม่เจ้าติกี้อันนี้เรียนใน Bible เขาใช่ไหมจอห์นตรง Bible บัมเขาตอนนี้นิวส์นะเขาไม่เห็นไปนะคะ importance เว้ย John chapter 1 John chapter 1 verse 29เขาบอกว่า the next day he saw Jesus John ได้ลุกไม่พูดเลยนะ Jisu Christ ตาเขาไปกันเขากระแดงเขากูไม่ตาเขาไปกันเขาก็ไม่รู้สึกว่า behold Zello the Lamb of God who takes away the sin of the world Imban dong pep lagalaw ni may pu ragong law ziw natin zawo tan saway na si so now connect so ko Old Testament gan khao saklo idan ani tong pep tai ani tong pep khang law ziw phongong pe gan khao ziw phongong pe gan khao mai tong khao ring tai mai tong law ziw tai without it should be without si suy mi tu mag na lagong ni na ray katan kasay mi lagong no magay kasay belzin belza mi lagong no magay kamik tiet mi lagong no magay now minute lagong no magay kom tina pap khang thai tuna kaniu rin na lewziu kaba megan khao kalun gai liang mai kamatsu gai liang mai kamay gai liang mai ta kaniu ra kapa pa nei na khâu hay ni dập đậpไปกันเขา Jisu Christ ให้เรากุงตุ้งแล้วจิวนาไทยแป๊บขังแข่งขันนี่ไม่แข่งขังด้วยตัวน่ะดิวก็ไม่แล้วจิวนาไทยตัวน่ะใช่ไม่เจ้าดิกี Jisu Christ แต่ทุกกระทำนิสานกระทำเรากันตัวกระทำกระสิเรางำกันตัวกระปุ่มง่อยให้ไม่ให้อกุมตินากระทำตัวแต่บุยแจงคนนั้นกระตักกระตีกระทำเราตัวJisu Christ ให้กันดีคนนายบ่ไม่ก็กวยแต่เรากุงลัดแกงปอนเรากระเสียไม่ตรงได้ตัวนั้นใช่ so Jisu Christ ให้เรากุงลัดให้ตัวนั้นใช่ก็ไม่ติดตัวกับปานคนนั้น Jisu Christ ปานคนนั้นนายบ่ไม่ก็กวยกระเสียมตรงได้บูนี่นายนี่กันจงอันนี้มันใช่นี่รับก็กวยนะกับปานคนกระเสียมตรงได้กระตวงบ้านเลยนะให้ก็มาสลาวรับไปกันเขามันใช่กวยให้มุดงำกันนี่ได้ก็เขาปุ่มตันนายได้ก็ตัวงำแต่อมานกันมาไงก็เขานายได้ก็ไม่รักหวงสุนะบ่มาไม่ตรงได้ 100% God 100% man สุนะก็ไม่รู้ไม่ตรงได้ตัวใช่ Jisu Christ ให้ก็แต่ใบเราก็ไม่ได้ก็ไม่จู่บังคังแม่ไงแต่กิตบุยแจงเราก็ไม่จู่บังตัวก็แต่ใบบังเขาก็แต่นิ่มบังเขาก็แต่บังเราไม่ตรงกังเรียนก็กวยแต่ก็ไม่สุดแตกปังงำนู่นได้ก็ไม่รู้กลุ่มไปกันเขากับปูเรนะ12 legends รีไม่กังได้ติงแก้วตวงรีไม่กังได้แต่เดียวกันนู่นได้แต่กี้อากุไม่แจงเราก็ไม่ก็ไม่ตัวใบลู่เราไม่แต่ก็ไม่go through สู่กันตัวก็ไม่พุ่งกันตัวแข่งกันตัวกระตวง
zam zai pan rin na nang ta tigay khang ngay ta na Bible so ai kata katham go me sing tai nang khang healing khang tamai khang ba mi tung thai zu ba mi tung thai je mi theo about Jisu Christa rin na Calvary cross ko tanga ni ko kata katham lo kamai kamai rin ro khang lo kamai kapum katung zantai katham azam lo kamai rin zu lo kamai hai kwai ta katham na bam kho 2025 kho None kho Delhi kho Chennai kho Guwahati kho Tamil Nadu kho Manipur kho Nagaland kho bam mai anapu nunri na nai khatu kaniu healing khang gong puniai cancer tigai la wow to na gong puniai atung tumors healing sla wow to na gong puniai kidney healing sla wow to na gong puniai liver healing sla wow to na gong puniai mai nong kiu kaniu healing la tau kan khang roi thai to na kamai zu na ba mami tung thai je me theo healing lam khao teaching so pe gan khao healing lam khao sandok pe gan khao man sai pai na offense mai na ye Jisu Christa re na ren ra khang lo ka me khotai kamai re thai lo ka me khotai kamai re zam phong lo ka me khotai nang khang healing khang include so thai ka zau thai ko me tu i tu akup na healing hai ntaw khang ram khai aniu khang ram khai tan sabam ne na sai hai now minun goi khang kalum pun rau ren healing slo mai jing bang su kan dio tuna hai ka masalo ni pi tong thai now ni tong prayer request na ye tu ithani na ni tong prayer request pang tai mi tong live how thalo po so that na ni khang su mai nang mai nai me goi tani ai zaw le na hai ka ma kalum lo pun ani tong prayer request ai ka ma tilawo next point mai ma khatai asai hai testimony akhat hai ko ma chuwe ka zan tho ai thal lo ma khay ka kai ti hai hospital kho got ma gan kho doctor ina gai da to ma khay ka siam nu me ngan ni ka siam tang thai doctor khorina rami the medical term kho thu suni me gwai su tang thai nang kai ta tho nang kai tat na ba mi tung chang khrisi nang kai na hai thai bam nu the dai tana kadi la wei tana sai ka kai lung ka biu thai ra gu kho hoi nai thai pa bok mi Jisu ti gai la wo tana kaw thai ko me gan ka pa bok mi Jisu Krista rina healing so lau thai kanu kwang nose bleeding sa ba mai non stop kha zai kai na ba mi te rau re healing so lau thai tana sai nap tu da mga ba mi te ni healing so lau thai ka khau tu ni mai pa da thai tana sa wai rau gu rina kat khau lum na opai me khai nang khau ra ma ke to opai me khai tan lo ni me khai option bai me khai tana Jisu Krista dang khau gu me goi ta kamai rina healing so lau wai Jemity healing is for you ni tung lat kang king nang king na bam ko na healing la to kan dio Jesus an krai Jesus Krista an krai so yam abi tong thai una Israel Rome nun rina ka khau sao pirun ro lau kami tung lon ko thai ni what the jaw ko next point the mockery of men became a heavenly coronation Matthew chapter 27 tung verse 29 ko sao sao loi pi khim ka siap na ka pi khau run lau thai kum na ka tuang inzat ban khau in tau builong ti sin lau na ka hu khau khuk chun kai na kalum mei jihu di mai guang tu na sana sinui thai so mai nong tai romin nun tung sipai rina sao rina pirun so na ka siap lo mi te Jisu Krista tung pi khau run lau le na kaninu tang khong ka ye tu tang khong kai le na jihu di mai guang kalum mei hell king of the Jews tu na kalum mei ta na sai mate na kalum mam to imban mikri na zawlo pe gan ko thu romi nun tung sipai ri tung mik khore zawlo pe gan ko thu saitan ri na mai ta zawlo pe gan ko thu raw gu na tingpuk kan di dap lo me raw guang ta sinui na malana mockery khan la le na mate na su ba mai tung thai ta na kaniu
thu hau lo khon aiไม่เจ้าติกีติงแก้วไม่กะกวยรวยติงแก้วตรงบันสรากะกวยรวยเจ้าไปกันเขากับปูรากุงเรนะเจ้าไกไปกันเขาทุอากุมท่ากวงปิรุน King of all kings กวงกวยกวงตัวปิรุนรุนเราไม่สุนะกันอยู่ทุเจ้าไว้แต่นะให้กันมาชาลงนี่ไงไม่นุ่งเตย cross เขาก็ไม่รุนรินราแข่งเลยนะเสาไปรุนขันรุนเรานะขันเลยนะมาเตนะบ่มาไม่กันก็เตย that must have been his lowest point งั้มปรีดีไม่ปูเลยนะไม่ก็ไม่ต้องขันละในมาเตนะบ่มีแต่ก็ไม่เก่งเลยนะบ่มาไม่กันก็กันลุงเขาไปนะเขาเปลี่ยนมันไม่ตวงไปนั่นนายป้องกันไทยก็ขังไก่เลี้ยงไม่ตวงกันลุงไก่ไรไม่ตวงคงกันเกี่ยวกับกันตรงไทยกระรุกไม่นุ่นกวยเราก็ตำปัดลงงามไทยปีเตอร์นะนั่งไทยไม่บังก็ไทยเราเนี่ยตัวนั้นสาบไม่ปีเตอร์เรื่องเงินนะกะเล่านะกะตัดตะกะไม่กะไม่อาริวนะบัมไม่ตรงไทยกะปั๊มไม่รู้นะกะตัดจัวเล่านะบัมไม่อาริวนะบัมก็ตรงไทยโซ่มิกุไม่ตรงคงกันก็ไทยกะลงไปนะกะไก่ไรเลยนะบัมก็ตรงไทยไม่เจ้าที่กี่ไม่ตุนตัวนะกะตวงได้เลี้ยงไม่ตรง testimony ให้ปัดคนไอ้เจียไม่เที่ยวอาศัยให้เท่ากุบไม่กันดีเขาเรียนรำไม่อาริวนะบัมไม่นายตัวไทยนั่งตรง lowest point ไอ้เรื่องบัมนี้มาคิดได้ไอ้งำบัมปุระคิดได้ไอ้แทกกันนี่ทิดาไอ้ give up สุกันนี่ทิดาไอ้ไทยกันนี่ทิดาตัวน่ะนั่งลุงเขานั่งตรง lowest point darkest season darkest hour นั่งตรงปันติเขาจิงเลี้ยงไปตรงบัมก็ได้ได้เลี้ยงไปตรง testimony ให้นี่เราหุงเขานั่งงังเราไปกันเขาปัดปุ่นยัยลาเตาปุ่นยัยก็นั่งตรงสักขีครอยนั่งตรง testimony ครอยมันใส่ไปนะ encouragement ลาเตาเลยเนาะ healing ลาเตานะลงปุ่นยัยso hiam soปุ่นยัยมีไทยให้กำลังสาลอดนี่ไปตรงเท next point the crown of thorns broke every curse over you so ไอ้คลาสเรากันเทเซลไฮJisu Christ เราเลยนะอีเดนตรงปีกวนเขาไทยกะเซลมาไงกะเสียมเรามาไงเซลไฮAdam กันในอีฟรอยป๊าบตาเราตั้งไม่ตั้งแต่เราเรเสียงเราไทยเสียงเราไม่ตวงไทยแต่กันดีเขาเซลให้ปวกไปตรงได้ so เซลให้ Bible เขาsymbolically curses represent ตรงไงเสียงในไทยทำไมเลียนตรงได้เซลให้ so ไม่นุ่งติจิสุคริสต์เขาเซลรุนเราก็มีตรีทูแต่บุยตรงขดำท่านั่งเขาป๊าบจังครอยเราคงเล่นเลี้ยมเราไปจังครอยมันใส่ไม่กินเขาป๊าบตรงริกแต่ให้กุมนักไก่นะบ่มันไม่เขากวยแต่เขาเลยลอยเท่ไอ้พุงเราที่ได้ไอ้ขังเราเท่แต่ทุนนังนิวเสียงแต่เศร้าแต่นังนิวลุงลาเต่าดันน่ะลุงดันละใครเสียงบังสุนัขนังนิวลุงดันละใครเสียงนายนั่นนังนิวลุงดันละใครไอ้เรื่องน่ะลาเราเท่แต่น่ะ so represent ตรงไงprophetically ก็แต่นะกาลาตีไม่กระทบตรงรุ่นกระทบมาสวย ทิ้งเขาแทงเราปุยไม่แต่เสียงพุ่งปุยไม่เย่ตัวน่ะสามัยกุมน่ะคริสตารวยอันนิวเสียงพุ่งเราน่ะเรียกดันตรงเสียงเขารวยก็ไม่รวยอันนิวตัดถูกปัดเราเทเรียกดันตรงเสียงก็กวยเขาเลยน่ะ อันนี้ตัดทั่วไปเราไทยนะใช่มีกบฏตัวบ่อยนั่งระกายตัดมาไงตัวไทยเราคงได้เสียงเราปุ่นไงสะบัดแงกมาไงตัวไทยเราคงต้องเสียงไกปุ่นไงนะสาบะไม่นั่งได้ตายสติมาไงตัวไทยเสียงเราปุ่นไงนะสาบะไม่ไม่กวยเขาตัวนี้นะคริสต์ตัวนี้นะ redeem สุบเราไทยเสียงด้วยนะอันนี้แต่ก็ซอมบะไม่ก็กวยเขาคริสต์ตัวนี้นะ redeem อสุดไปเราไทยนะสาตรงไทยแต่ตัวนั้นเขาเสียงไหนได้มาใครกลัมกิตูเสียงตรงปุ่มตันเกรนังตาคริสต์ตัวนี้นะทวกไปเราไทย redeem สุบไปเราไทยแต่ตัวเสียงแต่แม็กให้นะสาตรงไทยไม่ก็บอกทุกนัง church ทำมักสินุได้นะสาตรงเจ้า
kiu ram magai church ta bam ni na thai tai ti ma sin nu thai na chau kiu ram magai ti bam ni na thai tiki nang ti mangarai na nang church ta ti mangarai na nang kau siang me khai da tho nang Jisu Christa ko lum lo ka mai nang khang tho siang me khai ta tong thai nang church tat pu khau nang khang gai mai pai na la tau pa ni mai mi tung sakhi khru nang tung lum ini mbu thau pa ni pari chu lo pe gan khau rau gu ngat keng chu lo pe gan khau nang khau lum mai mbu thau pa ni gai mi tong pai na ye kum na mi gwai tai nang khang ka dau cha mai suna la tau na nang bamam pu ni tiki nang tati manga siang di tom khai sabat ngak mak pe gan khau Old Testament khau Numbers tung book of the New Zewa me gan khau sabat no Jew di me gan khat Israel me pu gan khat rena thing khoi da bam phon nei tam sai mai tai nim gong thai nim gong le na rau gong khau than thai rau gu ri so thai ka ta tau da loi tho ka mai sabat ngak ma khai tam soloi ka nei nang ri sabat ngak ti mang arai na tau tu nang khau siang ma khai ti tong thai Krista ho lum lo ka mai nang khang tu siang nai da ma khai siang ko goi ka troi nang ta redeem so lo thai tam sa tong thai make about to Sunday chang rakai tat khang nai na ra kalum khang nai na nang ning su na sasi na pa ta na ta ba mo na ra ma kai tiki ai rakai tam gai ta khau siang gong ban thai ai sabat ngak gai ta khau siang lo ban thai ra tu punishment gong ban thai na ping na ta danu ma kai o ra gu ra ta kan lo thai ai ka ta kalum ni thai tat na kalum ni thai na nai la na ta tho ka tu na sami tong thai ni tong motives ko goi ta klai ka ge nai thai amen Jisu Christa rina aniu tuang siang ka goi tai kamai re phong lau thai kuma kamai rina aniu khang purpose ka than ti lau thai amen verse 5 he wore thorns first now he wear many crowns Revelation ru na chakiu tuang ru na kanai khau ka ma sai kamik tai mai buong ko mai Jisu Christa tung mik tai mai buong ko mai khatni kapi khau guang pirun pai na run nei Jisu Christa tung pi khau guang pirun pai na kha run lawai ta sai mai chot ki the first crown kamai re run rai mi tuang pirun hai tabui pirun chau it was a crown of thorn sao tung pirun da kamai re run lawai bisu khang for your redemption for my redemption ata siang korina thok palau khang roi tuna kamai mai tung siang tai kamai pirun suna run rai thai ting kau ho gung da pigan khau pura gu ri na ri ngam gu mi tuang pirun hai ka khau run lau thai ka khau ti lau thai pirun ri ngam mi tung pirun pai na kamai run nai guang pirun pai na run nai tuna sai mai tung pirun ka goi tani nang khang thai kom tana Ephesians chapter 2 tuang verse 6 khasaway aniu Krista le tuna dong in something we are seated with Christ in the heavenly places Paul is away Krista le tuna aniu reign rule so mainun guang stu mainun thai tuna saway mi gitu te boy Krista rina ri ngami tong pirun run na bamitini nang khang we thai Because the boy, nang kau depression na ibang way, nang kau suicidal thoughts, nang kau anxiety, nang kau lung katu may pain na ibang way. Saya pa ba Jisu Krista dang kau gong na. Pa may ay mitong anxiety api kau pirun so na iron bam dalak hay. Nang ro atong akhang roy to na sao pirun siang tong pirun ko goy tat nang run laukan hay. Aya sa itu ganpat hay. Nang tong ring ami tong pirun healing tong chunjang may tuang. Zang thak mi tuang pirun akhang tilaw tho peace of mind akhang tilaw tho to na asa he claim sunin thai po mi Jisu dang ka boldly confident with confident bao na lum se sek na lum gai na pa ba mi Jisu Krista to zau zien tuang guang bam ka guang tho to na ai kam sa wai jemi theo ba mi Jisu Krista dang ka aniu sai hai guang le na healing claims of call breakthrough này call claims of call năng lung call lung cái tụ mấy tuồng Satan rồi na khuôn su na
azu gong bam noi nang thu ring bam agam khai nang pamiris ni nang ta gan pathai nang pamiris ni nang ta duang dani makhai pai na kha accuse bam noi nang kai kai ning meroi nang ta ko maning ban zau lazan sumitong khuan hai nang khau pai na guang bam noi mai guai ta satan tong sarap mai bumang tong khuan thai jemithio sai pa bok mai Jisu Krista dang khau gong lena Jisu rina atung lungai mai pirun katuak mai pirun ping mai tong pirun da kamai phung kan thai siang tong pirun de phung kan thai asai thu katuang ri ngam mai pirun tai akhang di thai akhau lung katuak mai tong pirun ka guai tai mak hai siang tong pirun tri mak hai tana claim sunin na thai Krista rina anita siang ding tuang pum tan korina anita gu palau thai thuak palau thai mi ka ba tu tabui Christ has redeemed us from every curse of the law to na sai ra gu tung lat keng khau Galatians chapter 3 tuang verse 13 ko ta ni mata khau go do ko mai ko ta ko ma sai Krista roi aniu siang phung lau na riak dan tung siang guai khoroi na kamai roi aniu ta thuak palau thai sai mai ka ba tu te boy ga sa kalum ta le na nang kai khau nang pu nang pau tung pep na ye nang pu nang pau tung siang nang kai khau na ye tu na hai ko ma ba me na ye yes mai guai ta nai bam nu ai ko mam sanit nang Jisu khau nang lung kapum roi lum lau pe gan khau nang pu nang pau tuang simi tung tan phi ka guai khotroi siang ka guai khoroi mai khotroi na redeem so palau thai tana hai ka ma sawai jemithio Ezekiel dong Bible bang utani go ho Ezekiel chapter 18 dong verse 2 ho sawai what do you mean by repeating this proverb concerning the land of Israel the fathers have eaten sour grapes and the children teeth are set on age kapu kapau nun roi khiak mai tu lau tina katau kana nun hu kin ma mai tana sai mai ka ba tu te bui kapu kapau kin thang mai dau lau tina lungman lau tina si mai tung tan azu ta lau tina katau kana nun khau siang phung lena lungku lakna accident pat lena now mai pat lena ba mami tung thai tana den ba mai na ye yes mi guai tai kapu kapau tung siang jang hore bam noi mai chau tiki asai hai nang Jisu khau lum lau pe gan khau mi tung siang ka guai khotroi siang tung kang reng ka guai tai Jisu Krista tung zairuna dan tak long mai Jisu Krista rina nang ta mai tung siang ka guai kroi redeem long mai tung sa tung thai that's wonderful that's good news amen mi jang khroina thau kup mai nang kai ka khun khau raklum da bam mi re thai mage nang ni tung lung ning kho thai mage akai kho curses nai tna ni tna bam mai nai khon nei ta asai hai you will be free in Jesus name John kho sawai John chapter 8 kho sawai if the Son set you free you will be free indeed tna sai nam pau trina nang tatina ning slawe thai nang tatina ri lawe thai nang tai kaling na kachang chang na ning so pani thai duak pani thai Jesus Christa rina John chapter 8 verse 36 Jesus Christa rina nang pu nang pau tung siang ka gwe rina nang tatina ri lawe tu thai nang kyu duak pani thai Jesus Christa rina asai hai nang ta anxiety tung kang riang ka gwe thai ri palawe tu thai nang duak pani thai depression ka roi nang ta banglo na ba me gwe troi Jesus rina sai ri lawe tu thai kachang chang na nang duak pani thai if the Son sets you free you will be free indeed mitung lat kang hai nang kachang chang na lumei tu thai comment khau I lumei tana kam hilawo jemithio I kagan akhat khau depression gong lo na 5 months I depression go lo na I kapeng tapadaping na bamam ko nai atung future kang kakhat began khau alung khau hope khachimek hai rigun mai nai lam khachimek hai except fear ping mai nai ko nai
cũng lên là ping mày cái quay hại fear torments people ping mày cái quay rồi na anh yêu tung lung ning ta rai riu na ba mày thâu cũng mai mi tung video giáo lên na nang khẩu fear of future nang tung future khang khát lão bê gan khẩu ai à cũng mà lung bún ít châu ai bui tia khẩu lung bún ít châu oh thank you Lord mi tung life giáo na bamba mày nang pui tuang panti khang nang pu tuang panti khang ka khat lo na thai pu ngai aniu ra na ta galo pu ngai to na ping na ba mai na ye mai tai satan tu ngai kom na mai tuang ping me trina nang ta torment ba mai be free in Jesus name be free in Jesus name from every spirit of fear in Jesus name rao gu rena nang ta in zia nei God loves you with an everlasting love. Rao gu rena ting sang ngan mak mi tuang zien mi rena nang tan zien lau thai. Zien mi thiyo. Nang tung siang ka guay da kamay re pong lau thai. Nang tung pap ka guay da pong lau thai. Nang pu nang pau tung pap nang pu nang pau tung siang ka guay da nang khao pun lau na bam bam ka guay da kamay re pong lau thai. Tao thu nang may ko tay ping na lung da bam khamak hai. Amen. Rau rin na soi hiam lo kan dio ai now me goi khang kolom pani the nang ni tung prayer request na ye tu itha jaw le na hai ko ma kolom taw lo pani the kom na thau ko mai mi tung live hai ka ge 9 minute phang hang ko ma share su ka dai lo wo luai kan bam sin ina hai kom na su ka dai lo wo hospital ko ba mai thai ma ge asai hai kolom pune last year ta I Caesar kho ministry ta go khone ta wo pe gan kho Caesar kho bam mai security nun re na ra kalum khang ding bam me gan kho ra ta thai ma in tai mi pui Hindu mi pui ta mai pui kho ai than the nang khang ai kalum lo ni ai kalum sin nu dai chau tu na sa kho nai than kho nai ko me gan kho kamai hai kamix ni rak bak lak thai kom na kalum lo thau tu na hai kom na sa kho nai ka khang kalum lo ni thai tu na ding bam me gan kho security purina good lena rakulum nu magai tran thau khonai ko me gan khau mai pui tai sau khonai akhang kalum lo kan dio ai Hindu mai pui dai ai tu Christian magai te ki akhang kalum lo ai gai ni thai tabui tung zan kro bang kan dio ai gai mi ki lo ni thai Jisu zan kro na ki kalum bam kan dio ai gai mi la tau thenu thai tan sau khonai me gan khau mai pui ta ai rina giao lên là sao còn thấy ai thu bà bọc mi Jisu còn lùm là way comme na Nazareth mi pu Jisu zan rồi nang gai ta kan du thâu tụi ai là đần thì lâu con này ra kalum nang mà khai cả khâu nai bữa mày lấy na ta ai put lâu con này ta thâu tụi nó thuận theo bên gần khâu rau cũng lên là cái healing completely healing sao thấy serious so hak nga zib mày pui thai in thuận completely totally gai đây lên là discharge na takan thấy tụi nó Amen. May tay aniu ra guang thay. May tay thay aniu ri lum mai Jisu aniu ri lum mai ra guang ka zan ka nai me ngam kya. Mi jang khre thau ko mai hospital ka ba mai na ye tu thani ka tum na healing guang ka ni thau Jisu Christ zan cry. Be healed. Receive it right now in Jesus name. Ani tung healing tai la thau. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Zoba kademanda. Zedi dalabadi anta. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nanito ang prayer request na ye to itay. Zawle na kulum lau punite. Nanito ang prayer request na ye to itay kulum lau punite. Kum na thaukup mai. Okay, how do I check the prayer requests? All right. Okay. All comments. Okay. Joyce Inka. Okay. I job apply so na bam to ngay tiki dawlan I interview that tiki select so laute joining next month. Praise the Lord. All right. Blessing akhate kandi kau tan phang mai samai hai. Tan hai dandi kum na tan na ba may pay na na ye raw gu rin ang hang tilaw may tung tan tay nay la na thun ko na tano job is a blessing tan hai
เรากุงต้องช่วยเฮียมไม่บอกมีเรากวง sister Joycey กับขังกะลุมไม่นั่งเรนักกระตวงตานขังตีเล้าไม่ขังแต่ทวนกูเทกับขังรวยตัวนักกระเป๋าเราไม่ขังแต่ทวนกูไอ้ลุมไม่บอกไม่กับเขานิ่งติงนี่นายบัมกันเด้กับเขา smart สุดนี่นายบัมกันเด้ก็ไม่เจ้าดิกีมีตวงตานแต่บอกไม่มันใส่ไปนั่นนี่ตานี่นะบัมกันตัวไงก็นะก็ไม่รวยตานตอนนะบัมไม่หายนั่งเจ้าเจียนปานรวยเทก็นะตานสุดนะตานบัมกันดิโธบอกไม่ก็ไม่รวยไม่ตวงตานตานเท่าปุ่มกันเขาก็ไม่รวยมีให้สุนิทให้ตัวนักลุงเขาดิ่งเราบัมไม่อาจุนายไม่กวยตัวนี้น้องเร bless เราว่าตานทุยนะตีจุยนะตัดไกจุยนะตะไกงำพังสวยเฮียมเราว่ากระตุงตานหายบอกไม่กระขังนั่นแหละบังอ่ะกระตุง family ขังกันนะสวยเฮียมสุกันเดียวจีสุจันกรวย amen คำสอนคำสอนกลุ่มเราปนิเทนังถุยลาลาสีนับบัมไม่จุนปานไม่ alright hospital เขาบัมไม่นังทิวลาดาวนะ alright ใจนิสวนะ okay be healed alright บอกมี Jisu Krista hospital เขา zip นะบัมไม่ใจส่วนนะบัมไม่ทิวลาดาวนะบัมไม่ทิวลาสีนะบัมไม่ gastric ตันนะบัมไม่เขากวยนะแต่ healing สุบิตรงเท oh thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord บอกมี Jisu Krista จันครวย lungs problem นายไม่กวยกันกันดิโธบอกไม่lungs tong problem ka goi ta gai kan di tho Nazareth ni pu Jesus an groi healing ti lo pi tong the within the sound of my voice Nazareth ni pu Jesus an groi now me goi kro gai kan di tho thiu la si me goi kro gai kan di tho phai ban git na ba minun kang kulum lo pne praise the Lord oh thank you Jesus thank you Lord hallelujah Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapum cheng na bambamay, brother Khangai. Mitung life down na bambamay, handa tun kwe. Thank you for joining. Good to have you back. God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord. Nukun to see me khang. Thank you, Jesus. Bogong ray, akay pui. Okay. Kuru na bambamay karok sun na bambamay khang. Alright. Krista rin na. Mi kagway kang healing kagway kang pe tilaw tang mitong dit. Hey, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. All right. Okay, kabung check me khang kalum lawo. All right. Okay. Lukham liu dak may puy. Okay. Praise the Lord. All right. Oh, thank you, Lord. Sto baka. Zedi daga bari babashtele bari anda. Praise the Lord. Pabaw miragwang sa mitong life dyan na bang mamgay magway na tanabaan kon sila way. Pabaw miragwang kaniyo na mitong life dyan na. Amen. To na kayo na bamitin ng tayay ng haway. Emmanuel ragwang aniule to na bam insa may kay pao. Kaniyo rin na nang tunglat keng sulit na. Tuwan kulin na. Amen. To na kayo pat na bam kongan na. Nang roy kaniule to na kayo induang bamay kayo sa bamay. Nang roy kaniw tuong lumay kagway tani haway bak may kom na lumli na kahaw na tari na pabak may comments kaw kanitong prayer request ti go may kagway ta pabak may nang roy na healing sa lawaw bak may ragwang tao ko may recommend tinis ni ti time mak may puy gan sa inay bam nuway bak may kaniw gway kanina tong blessing ti lawaw bak may lumay taday raw ono result may kom na kaniw ta nang roy healing sa lawaw diyo kang Jisu zat kaw koy na pitong tay arthritis karoy paluy palamay raw karoy rien karoy su may anang may kagway tay gay kanit ho Jisu Krista zan karoy ladan ti tay nang pum karoy layna gway tay kating kanit ho nang piba may gay kanit ho nang rok su may gay kanit ho nang may hausi may gay kanit ho nang nuchu si may chung tan kanit ho Nazareth ni pu Jisu zan karoy suyam law bitong tay Krista roy nang kang thay lau thay, kapum bak lau thay, kazay zuk lau thay. Jisu zan kroy, Satan tong ban kroy, pap tong ngam kroy, layna tong pumtan kroy, duk tho, ladan ti thay. Receive it right now. Receive your breakthrough in Jesus' mighty name. Siyan suna bamig koy na kang kalumpitong thay. Oh, thank you, Lord. Kidneys tong problem kagway kragay kanito. Kidney,
kidney right kidney nang tuang kidney zat na khau roi su na bam mi goi khroi gai kan ni tho Nazareth mi pu Jesus an khroi healing sabitom thai praise the Lord praise the Lord thau kup mai bok mi ra guang tan karam na ba mai lani na latau nga mga ba mai goi khani nang rina opportunity gai mai ti lau phang khoi nai pi tong thai oh thank you Lord oh thank you Jesus praise the Lord bok mi ra guang nang rina akhang roi aniu khang roi to na bok mi ra guang sao pirun run lau ka me kan da thon ko thai nang tung him dai mi pirun tai aniu khang run lau len lena aniu khau nai ba mai sao pirun siang tung pirun ko goi tai nang runa run lena Calvary cross khau hian bin lau ka me kan da thon ko thai tao thu bok mi rang guang nang pan khau roi nang tung zau zen pan khroi aniu khau insu in zak mai tung wakhan insu in zak mai tung longning nai la mai longning tao thu aniu khau padik na nai thai bok mai nang ta thon ko thai Sien pau sen ra khoroi lung kabiu lena bamba me guai Jisu zan khoroi financial breakthrough gong kan dio Jisu Krista ruina nang khang zauzien dilaw kan dio nang tung sien pau sen ra guai tai khang dan nu na khang dan ngam khang babang mi tung zauzien na khaw nai kan dio bless so bitong thai thank you Lord thank you Jesus oh I feel the anointing I feel the anointing Oh, I could feel the anointing of God. Thank you, Lord. Zebi daga bade baba shindala barianda. Zedi daga mandala boshitala la bariande. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. All right. Mitung teaching hai. Join sunian ma minaye to tani god ng king kalo idro delete so mga kagana sa iko magalaw na ba mampune kumnaเราคงต้องลัดแกงเขาเราคงต้องบูมแมงเราคงต้อง anointing ให้ก็มา healing power ให้ก็มานายมีตรง life ให้เจ้านะแนวนะบัมบัมไม่กายปัดไม่ไปนะคะtestimony นายมีจังกูเลยนะ continue สุดนะก็มาเจ้านะบัมบัมโมเราในนั้นนี่เขา healing สลับมีตรงตาเรามีตรงนายตัวที่นี่นั่นนี่ตรง testimony ให้ feel free to share your testimony นั่นนี่ตรง testimony แต่ share ส่วนของ free ใช่ไหมให้ก็มาจากมีตรงแม็กนะให้ก็มา share ส่วนนั่นนี่ตรงปันทีของเราในตาเราก็ไม่ก็เว้ยแต่นี่จุดนี้เรียงงานก่อนไหม I need back pen ส่วนนะ 2 years 3 years นะส่วนนะแบบไม่ alright okay alright Jisu Krista zat kroi arianga gon mai ka hangkulo me bok mai ka tung panti lam nang details ka goi thaye ka tung son me goi ta bok me nang kulo ka goi na ye nang tung zam zai pan na ka ta healing slawo ka pep goi ta kyung thalawo pap tung pum tan goi saitan tung ngam goi ta siang ding tung ngam ko goi ta Jisu zat kroi ta kan tho saitan accuser khoi kham ba mai bo man ka goi ta Jisu zat kroi ta kan tho ladan ti receive your healing Jisu zat kroi gai mi tai la tao kan di tho all right praise the Lord rao rin na soyam lo kan di tho kagan na ye tu tha in thuan hai rao gong tuang lat keng khao bu na cross ka nang khang akhang kamai rin na ta lo ka mai tuang ka wai ta niu bye bye mi tong lam ko ne ka thai ko sai hai sao pi run tong lam khao hai ka ma aniu ka thai go kan the rao rin na je lo mi tung lam ka tung zai lam khone thon hai ka dau cha me nai de thani hai kuma study so kho hai kumna thau ko mai tum pan ti khau thau ko mai tung kai khun khau siang na ye te na ba me goi te nang Jisu khau lum lau chang e toi thai lum lau rap to pe nong troi mi tung siang ko redeem lo thai nang kai ka khun khau thau ko mai roi ka lum ba me ri than ma ge than nang tung lu ning ka kai ko siang nai ko ngai apu pa tung kin thang roi na ta la lo mi tung siang da khau kai bong ko ngai ka pu ka pau roi na khiat mai tu lau ta na ka tau ko na nun hung kim ba mai ta na sa ba mi tung Bible bam tai khoi pa le na interpret sulang le na
นั่งตรงลงนิ่งเขากิลตะเล่าบำเขาเสียงนายตัวก็ขัดนะสีไม่กวยมาทั้งปันนะบำไม่นายแต่มีตรงตีจริงให้นั่งขังด้วยลุ่มนะเก่งกลอยดัดเก่งกลอยดรอนั่งเขาลุ่มไม่ปัดมักสานเก่งโง่ใส่ให้ดูกไม่รอว่าตัวให้ก็มาสาลบไปตรงเทคริสตาจันก็เลยมีตรงปิ้งไม่คิวสุไม่ตรงบุแมงคิวสุไม่ไงมันไม่ใส่ตันตัวบุแมงกวยแต่ตะกันโทตัวละเด่นที่ไปตรงเทguilt ตะกันโท shame ตะกันโท condemnation ตะกันโท fear ตะกันโท stress ตะกันโท anxiety ตะกันโท depression ตะกันโท suicidal thoughts ตะกันโท panic attack ตะกันโท Jisu จันคนละเด่นที่มีตรงไลฟ์จันนะบัมบัมไม่เขาจิงบังzipเท่านะ panic attacks นายระบัมไม่นายคริสตารินังแต่ set free delivered สโลนี่บัมไม่บอกไม่นั่งเรียนนักแต่ healing สโลว์บอกไม่แต่บอกไม่เรากงกระตงปันตีเขา experience ดับมากันที่เท่า panic attacks จิงบังแจ้งกับเขา attacks นะบัมไม่กังแงงเขาจิงบังแจ้งอลุงเท่าไปกันเขาลุงนิ่งเรียนรอไม่รวยปิ้นไม่รวยกันลุงเขานิ่งถูกตัวปนะกันลุงถูกตีแจ้งนะบัมไม่กลัวเขาตัวดูกันที่เท่า Jisu จันกรวยช่วยยำเราไปตรงไทย release ไปตรงไทย John chapter 8 verse 36 If the Son set you free you will be free indeed Jisu Christ rin na nang tati na free sulaw kami tong di thay kung nakamay rin nang tati na free sulaw may kao nang hay kachang na free sa may di thay mi jang ko akaw anxiety takan tho makhay nai da bam no makhay nang sai hai nang tong lum mi thay ding tip na ding tho Krista ko ning sumilo tho Calvary cross ko na tong healing kahaw tong thay raw rasayam no kan dio amen me goi na raw tong lat keng hai ko ma kaloi na kathai na bam ho zip chui na zim mai zim bang so kan tho amen